Vela Luka, mjesto na zapadnom kraju otoka. Po tradiciji mjesto ribara i vinogradara, ali tradicija se mijenja. Razvijaju se nove privredne grane koje omogućavaju zapošljavanje i bolji standard, a i uvjeti života se mijenjaju na bolje. Sada kad mladi čovjek završi visoku školu ili stekne stručnu kvalifikaciju, više neće pošto poto tražiti mogućnost da se ne vrati na svoju Korčulu. Ta se promjena vidi i u mladom rukovodstvu otoka. Mladi školovani ljudi došli su na rukovodeće položaje i sa sobom donijeli novi polet, svježe pregalaštvo i novi akcioni program. Hrvatska ima 14 poduzeća za preradu ribe. Samo 3 ne posluju s gubitkom. Jedno od njih je Jadranka iz Vele Luke. Godišnje proizvede 1300 tona ribljih konzervi te riblje brašno za stočnu hranu i preparirane masline. Sirovina dolazi iz toga kraja koji ima izvrsne ribare, sad već motorizirane i ne više toliko čuvene po svojoj pjesmi. Primanja nisu visoka, prosječno 60.000 dinara, pa se istog dana radi i u tvornici i na polju. Mi smo već 54. je puštena u rad, nova tvornica. A tako isto i Greben. On je isto našao neku svoju šansu i krenuo je, tako da i on, ovo vrijeme kad smo mi imali ovoliko ljudi, i oni su imali otprilike isto 450 ljudi zaposleno. Berislav Šeparović, nekadašnji direktor tvornice Jadranka. A nakon toga je krenuo i turizam, izgradnja hotela. Tako da je vrijeme od, recimo, do 74. tu je bilo dosta toga izgrađeno i ja mislim da je tada privreda Vele Luke dobila ovi, što je i kasnije ostalo. Kasnije se puno preko toga se nije širilo. Tada smo imali 74. 1800 ljudi zaposleno. Sve što je radilo u društvenom sektoru. To je bilo jako dobro, to je, čini mi se, 34% od ukupnog broja stanovništva. Tako da je to, na to nivou bila jedino tada Slovenija. Onda se je dobro se živjelo. Uglavnom, sve što se moglo zaposliti, bilo je zaposleno. Čak smo mi smo imali u tvornici oko 30 ljudi koji su izvani bili. Tako da je, što se toga tiče, bilo to prilično dobro. Šteta što je kasnije krenulo sve naopako. Mi smo u nestašici sardina morali uvesti da bi željeli smo kontinuirano raditi preko cijele godine. Prije se radilo samo preko ljeta. Kad se uhvati riba, sirena se ozvuči iz tvornice, onda bi radnici došli da rade. I dok je bilo ribe, radilo se, nakon toga se opišlo doma, čekalo i tako. To je bilo. Drugčije se nije moglo, jel? Međutim, kako se sve skupa razvijalo, tako smo mi nastojali da uvedemo 8-satno radno vrijeme i zbog toga smo uvezli ribu, a obično zimi kad nema baš puno ribe, kad nije baš dovoljno dobrih vremena, onda se je radila slana riba, znači ljeti se je solila, ubarila 50 kila i onda se zimi prerađivala u filete. 78. smo imali rekordnu proizvodnju od skoro 9 milijuna kutija ili 1500 tona ribe. Mislim, gotovi proizvoda. Riblja industrija je radila u teškim uslovima, nisko akumulativna. Nije bilo puno dobiti, ali uvijek je radila pozitivno, što je vrlo interesantno. Radnice iste kvalifikacije kako Grebenove imali su sličnu plaću. Međutim, kvalificirane radnice i rukovodioci su imali više od nas. A zašto je propalo skoro cijela riblja industrija? To je vezano privatizacija, cijeli metež, tržište izgubljeno. Bila je situacija da je ne samo u cijeloj Jugoslaviji, nego i u Hrvatskoj, pa i u ribljoj industriji bilo isto tako dosta godina kad se radilo s gubitkom. Tako da u ribljoj industriji, osim Jadranke, to treba napomenuti, sva su poduzeća 1 ili 2, 3 godine bili u gubitku. Vodili smo računa o troškovima,
nismo letili u investicije bez provjeriti da li je investicija dobra ili nije dobra, jer mi smo uglavnom radili vlastitim sredstvima. To je malo čudno, ali mi smo obavezno svaku godinu, bez obzira kakvi je bio rezultat, jedan dio je treba da ide u poslovni fond za investicije. Pa mi smo u malu hladnjaču, prvo takozvano od 35 vagona smo sami nagradili. Ovo je interesantno. U onoj situaciji kad nije bilo ribe, kad smo se, tvornica je narasla toliko da ono malo ribe što je bilo je nedovoljno, onda smo se bavili raznim pokušajima da uvedemo nešto slično preradi ribe, što bi mi uz ribu prerađivali. I onda pokušali smo uvesti ove sokove, proizvodnju sokova, soda, vode, sokovi. Bilo je nekoliko kriza u bivšoj Jugoslaviji, pa je među ostali bila od 66. do 69. Mi smo u to vrijeme pokušali sa ovim ulaženjem u neku drugu proizvodnju. Mi smo bili po jačini srednja poduzeća, 1500 tona, međutim Mirna je bila jača i Adria je bila jača. Mardeć i Sali tu negdje. Međutim, ovo 1500 tona. To je za Europu bilo veliko poduzeće. Znači, tamo su poduzeća bile manje o sardina. Jer to je uglavnom bio ručni rad. Još nisu bili, tek se počeli uvađati one rezačice, automatske, jeli. Tako da je to tražile puno radne snage i nisu bili velika poduzeća. Za razliku od recimo ove koji su radili tunj, koji su radili tamo u Americi, Južnoj Americi. To su bili starkisti u Americi, recimo, to je bilo po 1000-2000 ljudi. Oni su ovaj dan radili to nekoliko godinu dana. To su teški uvjeti, Mi smo imali jedno gdje se režu glaj, to je takozvano mokro odjeljenje. To je stalno more teče, na liniji more teče, ti režeš glave, ono nosi odmah tamo gdje se sakuplja. Kako inače ne ide to gospodarstvo dobro ni u zemlji, tamo i bliže centru, onda nama ide još puno gore. Tonči Surjan, novinar Radio Vala. U pretvorbi i privatizaciji je izgubljeno u Veloj Luci puno radnih mjesta. Ja mogu reći otprilike negdje oko 1000. Ranije nije bi razvijen toliko privatni sektor, ali bez obzira na to ti privatnici i poduzetnici nisu uspjeli nadomjestiti ni dio onih izgubljenih radnih mjesta koji su bili ranije. To je bila tvornica za preradu ribe Jadranka koje danas nema, to je negdje oko 250 ljudi ostalo bez posla. To je bila još jedna tvornica limene ambalaže koja je pratila proizvodnju ove tvornice Jadranka s kutijama za konzerviranje i oni su onda išli u stečaj, ostali bez posla i tu je 100 ljudi ostalo bez posla. Vela Luka je imala i poduzeće Dalmatinska plovidba s 10 brodova koji su plovili po cijelom svijetu. Tu je bilo zaposlen veliki broj ljudi, bile sigurno više od 100 Velelučana na tu zaposleno, koji su dobro i zarađivali. Toga više danas nema. Vela Luka je imala i tvornicu LRA, elektronskih uređaja. Proizvodili su brojila za elektrojug i tu je radilo 50 ljudi, možda i više, ja sad u ovom momentu ne zna, i oni su ostali bez posla. Ljudi se snalaze, obnavljaju vinograde, obnavljaju maslinike, sadu povrće, spašavaju se na načine kako mogu, bavu se turizmom, drastično je povećan broj noćenja u privatnom sektoru, znači da su ljudi preuredili svoje kuće i kuće za odmor koje su imali po uvalama za turizam i na takav način preživljavaju. Mogu reći preživljavaju jer se turizmom možeš baviti ovdje 2 mjeseca, a ostalo onda moraš čekati. Mare, došla sam! Ante moj! Ante, a ti si ovo ubrao?
A što pitaš? Ma viš kako je lipi, kripan, zelen. Ma bome u onu ogradu blizu mora. Nima bojega kupusa od onega što reste di ga slast odmala polije. A što se još čini? Usadi sa još 200 kupusa. 200? Ma je li nam potreba to toliko? Ma neka se nađe, Mare moja, ma znaš i sama u kakvoj smo situaciji. I sin i nevista su nam bez posla. Penzija je mala i samo nas kupus može spasiti. Kako ta tradicija kupusa na tabak postoji u Veloj Luci otkad je i mista, kako danas ima dosta nezaposlenih, uglavnom mladih ljudi koji ovise o uglavnom roditeljima i većina njih su već i stariji, imaju mirovine ili penzije, onda najviše radiš kad ideš u penziju, baviš se poljoprivredom, kako kod nas nisu baš ti tereni veliki da se možeš baviti puno, uglavnom sadimo kupus, usud di možemo, kupus reste sam, kupus je ekološka hrana, ne treba ga ni zalivati, ne stavljaš ni umjetni gnoj, ništa, on prirodno ovdje raste, bereš ga, kuhaš i jedeš. Komedija samo nas kupus može spasiti, preslikava današnji život u ovakvom jednom malom mjestu na otoku. U obitelji su mat, otac i baba i dida, ako je sreće da su još živi, ali recimo sin i nevjesta koji su visoko obrazovani, završili su školu, ali nisu se zaposlili i sad ovise od roditeljima. Da bi održali obitelj, otac sadi kupus na svu moguću zemlju koju ima. I oni se prehranjuju tim kupusom, jedu ga svaki dan, i ujutro i popodne. I sad, obzirom da mladi ljudi se ne predaju tako lako u životu, oni su vidjeli jednu šansu od te velike količine kupusa da stvoru posao i da se izbave iz stanja u kakvim su, jel? U sklopu tvornice za preradu ribe Jadranka 1951. godine je pokrenuta izrada limene ambalaže u sklopu zasebnog pogona. 1965. godine taj se pogon izdvojio iz tvornice Jadranka. Od samog početka na čelu tvornice u Veloj Luci bio je direktor Ante Dragojević Beža. Jer mi smo zapošljavali gro te nekvalificirane ženske radne snage. Mi smo u par navrata, kad je završila, ja znam, u par navrata smo uzeli sve ovo mladi ženskica koje nisu završile osmogodišnju školu, nisu bile za školu, nisu išli dalje na školovanje, odmah mi to primili mi tamo. Sa 15-16 godina došli bi tamo radili. Tih 100 ljudi, recimo 100 ljudi, bilo je 80 u proizvodnje tih žena nekvalificiranih koji su radili na traci. Bilo je grešaka, bilo sve tip top, ali se poštenije živjeli, poštenije se dijelili ono što se zaradilo, poštenije se. Ja sam bio u fabrici direktor i odnos mene direktora i čistačice mala najmanju plaću. A ja sam imao najveći. Bilo je 1:3. A to ne u novcima, nego izraženo u bodovima. Zna si točno koliko si gotovoga proizveo u toku mjeseca. I to je bili obračun u bodovima. Plaće su nama varirale, nikad nisu bile iste, nego obračun je bio obračun proizvodnje svaki mjesec i variralo. Tako da ti variabilni se zavisi ako si proizvede više, ti je bodova bilo više i dijelili su se po novom mjeru. Tako da još su pa ti omjer se i smanjiva, jer ja nisam kao direktor ima pravo ni na prekovremene, ni na prebačaj norme, ni ništa, nego samo na visinu toga boda. A oni su dole imali, recimo, norme, prekovremeno se plaća obavezno, 50%. Ja sam misli kad to ja otiđem u penziju da će to nastaviti raditi, da ću doći kao penzioner, kad vidi tamo divice kako to napreduje lipo, jer je u tih 30 godina napredovali smo, stvarno smo napredovali. I stvarno smo od onih najsiromašnije tvornice, najslabije plaćenih radnika bili u vrhu.
pa ste govorili da ne ide prerađivačka ta industrija i turizam zajedno. Kad su svi ti turisti, kad bi tu bili ovdje iz Bada slikavali, dolazu one koće, ono jato galeba, puni brodi ribe, oni galebi, mreže, vise, dovodi tu ribu na preradu. Međutim, to je jednostavno uništeno. Ja sam išao prvi put sada, kad je ova bila izložba. I to sam išao jedno jutro, ja ne idem pogledati to. Ja sam išao, ja nisam od te izložbe ništa vidio. Ništa, nego sam samo gledao one uspomene. Što ću vam govoriti? Samo što nisam zaplakao. To smo sami nagradili, to neka ostane sad za našu dicu, da tu nastavu raditi. Pred kraj prošle godine skupina entuzijasta i lokalnih umjetnika organizirala je u napuštenom prostoru stare tvornice izložbu. Došli smo gore u prostor i mogli napraviti izložbu. To je to. Robert Borovina, prostor se baš nametno sam po sebi. Mario Maričić. Našli smo se u čovjeka koji je to prihvati, obje ručke, jednoga umjetnika, Anteta Marinovića, Seteta, i onda to sve lipo krenulo. Laganine, ne laganine, nego malo žešće. Baš smo sve uhvatili posla i u 3 sedmice obavili sve, prikupili ljude i sve. Za pana još pretprošlu godinu taj prostor zaokolno, ajmo i sve nešto hoće, neće. I ovu, biti prošlu godinu, znači 11. mjesec, ajmo vidjeti što se može napraviti u 3 tjedna. I to je bila nekakva glavna ideja i odaziv je, mislim, ljudi koji su bili tu, stvarno bi dobar. Počisti se kompletan prostor, sve. A u kakvom je stanju bio? U groznom stanju. U opasnosti smo bili. Da, to smo u biti pa kasnije vidjeli da su te nekakve grede gore, da su se i raspale i sve to, tako da se pa i to saniralo igrom slučaja. Velika je vjerojatnost u biti da se čak to ni napravilo, da to krova više ne bi bilo. To je ne loša stvar u svemu tome. Maši, malo smo osigurali da se ne bi urušilo. Dalje smo života još. Ovo je lipo zgradi, mislim. Koliko je ljudi izlagalo? 19. Umjetnik. 20 u glavu, da. Ko je bi 20? Ko je bi 19? Ne, 20 ih je bilo i u glavu, tu postoji popis tu negdje. I to je baš bilo interesantno da su svi ljudi koga god smo pitali, u biti koga je pa na pamet koji je došao u taj prostor, to je odmah se zagrija za to i u biti u roku od par dana doni radove gore. A stvarno u svemu tomu je interesantno baš taj odaziv tih ljudi, jer to se baš onako radilo zagušteno. Ta udruga u biti postoji i nešto je krenulo to silaznom putanjom bilo. I ovo je baš došlo kako nekakva pozitivna energija koja je to sve skupa sad igla. Čak je i sad ta udruga počela malo aktivnije djelovati. Jer sama atmosfera prilikom stvaranja te izložbe, donošenja radova, sređivanja prostora je bila više nego pozitivna između nas samih, tih 10 ljudi koji su sudjelovali u tome svemu, a čini mi se da to u biti je najvažnije kod ovih stvari. Entuzijazam se pojavi, a sad ćemo vidjeti koliko će... Podržali smo ga, što je najbitnije. Sad ćemo samo vidjeti koliko će to potrajati. Počeci rada u tvornici nisu bili laki. U nedostatku radne snage zapošljavale su se i djevojčice. Meni moj otac, koja otac ima mrežu veliku osrdila. Tih 12 ih je bilo koji su imali te velike mreže što su lovili sardele. Marica Oreb. Nisu hoteli mu primati, bilo je puno sardela, tako da je bio jedan odgovor, nisu ženske da hodile puno. Nije bilo puno ženskih kad zapođu tvornicu, koje su bile malo starije, a ja sam bila još drugi razred. Da neka me pošle u fabriku, ko ne da mu niti razvijest sardele. I morala sam poći raditi od 11. godine. I tamo sam radila 30 i nešto godina sam radila. Posla sam radila, ne samo ja, nego nas toliko. Mi smo sve znali pjevati, to bi bila prva pjesma. To dok bi radili? Da, dok bi radili. I bili bi došli, otvorili gore prozore da čuju kako pjevamo. Nas 12 i niko drugo. Jer mi smo bili iz Pinskog rata koje smo pjevali. I tako bi to bilo, pa 2-3 puta nada mala zapjevati, pa... Koliko ste radili dnevno? 8 sati.
8 sati, od jutra pa do 2, do 3, više ne znam zapravo. Čistili smo slane sardele. One rotule i ono. Bi došao jedan, je bi Mardeš se zvao, on je bi iz Komiše. I on je bi glavni poslovođa. I on bi došao po noćinanska zveza kuće. Kure, meni i drugima koji su bili daje. I bili smo se digli i išli tja. I mi smo sve bili s one nama strane iz Pinske garata. Nas 12 je stavilo na jedan ti veliki stol, 12, i tu smo čistili srdno. I sad, ko više očisti, Tatjana da ni zastavicu. Sad svako jutro nama je zastavica. Svako jutro, dokle god je to, vale tu zastavicu dignu, jer su bili ljubomorni ovi drugi. Da to nam činu, zato što pjevamo. Da to da nam to kako to daruju. A ni, ako smo bili najveći, najviše smo bili očistili. Gledam teta Joza, teta Olga, Jan, teta Marija, to Ketova, uklono 12 nas je bilo. Kužina mi Žankovica. Što se jelo? Zije još ti riba, što će se isti. Ko će ti da mesa? Ja sirotinja sam te Bože, ko će ti da mesa? Male to bilo mi, ma niko. Go zije i unutra jedna sardela i bokom manguca, bokom bilega i to je to. A isto smo sve bili veli prijatelji. To je tako. Svi smo bili veli prijatelji. A čuj, mi bi došla doma, di da toma operibe. Vidiš opra Marija moja ruke. Malo oprat ruke, bili su ovako, kako nulava mani, gore u zahotu, mi bi malo opra ruke, ni saplune, ništa, i otrte su boku stupe. Da kako bi biti vonjale ruka, da kako? Pa dođeš doma i opereš lipu toplu vodu i... A tu te nije bilo ni sapluna, ni ništa, nego samo malo ovako operi, da te nisu onako špurke. Kad smo bili oprali daske, bile ovako daske smo bili čistili, a bile su ovake što smo bili stavljali ono čistega. Razumiš? Ti razumiš. I udar smo tu bili oprali. I stavili na mjesto, na svak svoj broj da staviš te daske i dođeš, vazmeš daske i ideš fatigati. Ovo je sve bilo punuš. I rane. Ovdje, sve. Da su mi bili rane od duše. Kad bi bila došla na obed, bila mi mat zla iglu i izvucala mi uši iz te rane. Maša ti umane vremena me zrgati u moći kilometre. Eto sam pod ni ložila tu kilometre. Jadno, Marijana, jadno. Ti to ne znaš. Jo, Gospod. To me bilo. A pa je bilo dobro i Bog, što ćeš vas zaboraviti. Ja sam zaboravila pola, ko bi to? Ta Olga, ona nije mogla podniti nepravdu. Nju je to jadno je to, jadno. I bila bi vikala. Nije mogla nikako. Mi smo sve bile malo nekako mirnije, bili mu isto rekli, ali ona vikala. Pa smo bili pjevali, pa bi bile za tega, ako bi bile što god čula, da nisu što god gore oni učinili, pa bi bila vikala bi. Sram, odete fatigat, pa odete vidiš kako se fatigao. Sve ono lipa, nije ona vrijedjala, ali što? Kako je ono, kako je? Ali nije mogla trpiti ona nekako. Neću ti pustiti, da kratamo gamulinu, hoćaš ti jeti. Najveći dio tih disciplinskih prekršaja odnosi se na tuče. Konkretno ne na tuče radnica. Tonko Barčar, povjesničar i arhivist. Naravno, moja baba koja je tamo radila, ona mi isto znala reći da su postojale one koje su uvijek bile borbenije, koje su tu prednjačile u tom izazivanju. I da, i to jednostavno čak bi se moglo reći bio neki standardni dio tog njihovog posla, koji je možda svemu tome davao jednu notu čak opuštenosti, životnosti. Kad sad spominjem moju babu, ona mi je govorila da su, pogotovo što su one u to vrijeme bile prilično mlade, da su one bile pune života i da tu bile puno za Afrikancije. To je bilo toliko
toliko tun života, toliko tun veselja, što je i nekako jasno i normalno za očekivati u tom nekom velikom kolektivu. Što se tiče ostalih prekršaja, tu je bilo praktički, to je pratilo tvornicu za preradu ribe od početaka do kraja, to je bilo napuniti se sa konzervama i onda izaći vanka i onda uhvaćen je na izlasku iz porte puni žepova sa škatulama, konzervama ribe, koliko je škatula. Ovo mi je jedan primjer iz ambalaže, ostao mi u glavi jer ja isto sam bio kuriozan kad sam uzimao te spise pa sam gledao, kaže eto, kroz otvorila je ruku u ogradi tvornice, izašla je vani, nije bilo čitav dan. Gdje je bila, što je radila, sad disciplinska komisija to utvrđuje, a da je imala jedan veliki posao u luci i tako. I to je sve prolazilo sa, a ja bih rekao danas, minimalnim kaznama. Što se događa nakon 1993. konkretno u fabrici u Jadranci, dolazi privatni vlasnik, to se sve skupa dosta postaje složenije, ti odnosi između poslodavca, sada i vlasnika tvornice i radnica. Ono što se tu konkretno dogodilo po prvi puta da izrasta snažan sindikat, ženski sindikat bi baš u Jadranci i oni su se praktički do krvi, tu su bili žestoka sukobljavanja u tim razgovorima, u tim pregovorima i ovo što se može iščitati iz arhivskih zapisa, vidi se da su česti ti pregovori, da je ovaj vlasnik tu prilično nastupa baš ono iz pozicije liberalnog kapitalizma, on to shvaća kao svoje sada, on želi da se igra po njegovim pravilima i tu već dolazi do otpuštanja. Tu se vodi već niz procesa, radnice tužu firmu, ima takvih recimo slučajeva i u brodogradilištu Greben, baš 90. i ovih početak 21. stoljeća, tu imam niz tih procesa gdje su one tužile pa i dobile. Ali je to zaista sasvim drugčija situacija od one što je bila, od onog famoznog radničkog samoupravljanja i to se ovdje praktički može vidjeti do samog kraja, to je to prvo desetljeće ovoga sad stoljeća. Se u biti dogodi kraj i krah i od tada ovo sve skupa životvari i okreće se turizmu. To je sad neka klasična priča koja je ništa ne izlazi izvan okvira, samo utoliko nema ovdje traumatičnija u Veloj Luci, što se svi navode to razdoblje Jugoslavije jer je neograničene su bile mogućnosti i za one koji su bili obični radnici i za one koji su bili visoko kvalificirani da se dokažu kao izvrsni inženjeri, da se dokažu kao da mogu naći zaposlenje, da mogu sa trećom smjenom doći do više sredstava, da sami mogu odrediti koliko im treba i koliko će za to raditi. To je kaštel koji u biti simbol te prvi početaka industrije u Veloj Luci od kraja 19. stoljeća. Baš je taj prostor je utoliko simboličan i važan za tu cijelu priču, ali je s druge strane kad vi gledate da se danas ti prostor posvuda u Hrvatskoj pretvara u neke galerije, isto da taj prostor postaje samo kulisa, naravno kulturi, to je prenos da se barem nešto iskoristi, ali ovdje to nažalost neće dati kruha, ja ću reći ono što meni govori uvijek dida, neće ti to da kruha s tim što se baviš. U emisiji su sudjelovali Tonko Barčot, povjesničar i arhivist, umjetnici Robert Borovina i Mario Maričić, bivša radnica Marica Oreb, nekadašnji direktori tvornice ambalaže i tvornice Jadranka Ante Dragojević Beže i Berislav Šeparović, novinar Radio Vala Tonči Surja. U emisiji su korišteni dijelovi dokumentarnog filma Mlada Korčula Zvonka Letice. Ton Dalibor Piskret, razgovore vodila Mašinka Bačić, emisiju uredila Ljubica Letinić. Skrivena strana dana.